Eno kina kuchikumindwe nakomba zineko fama lokamba lwenyini erweba masaba kepere kabikina mbenga ekwaganira no kina kulokamba lwa masaba ngolobe hecherera no kina atende no kina ku XDF ye kabiri nga kusirira ezisonga zeparo nga bachafe nibakola research enyanga no kina ni muzina Namabale munzu kubanga akototora zisonga zino kina muno gukora gwe kabirobe episode ye kabiri nga aliko kunyonyola research kinesi babakola ko research kuyolesa ku byepalo binano binyine byesi babanga badia mu research yawe yes babanga bakola keso kembenga ipa muzina Namabale kabi asobolese kubanga kuchesa kama kina ku Elgon FM ne kubenga kuyongera gugachesa ko bawoliza Paulo ni Elgon FM nasema kubanga matero kutokea Islam sana matero so dia kabili isimeva kulisa Elgon FM sana kuleba masaba Uganda ni anza Uganda male inombe bali kulisa jamugamba ndakulwe solino mwana Paulo ni vira kuliko kanisa some founder members yes the committee chegenda osiningani alikuganiza watu wanajua on executive okay ati inarongo wa member kule room kule sometimes wale wanakuwa baliwo bandi bafa ninga baliwo baba ni family zao ngakatana n'ubwo nese so umutanya afuna kweka walma zepeze kwa milioni y'abanyabo bakiko ni bibisi bazi babanga bateka teka okay kitabo kibakiranga de bamasaka of modern Uganda ngwabo ngiro Paul wa other founder members wawe na research kubani Boniface Nambo yes kutula Imusali parish kutula Sabu County Mandia County umwami nambeshi kwabani Charles Malisa we buna hayoti parish uchiga Sirimandi kwabani Anthony Mangara we Bumus parish Iwarasi that's Budadiri County yes kwabani Sarapio na Mboyo we Buari parish Bulucheke Mandia County kwabani Joseph Mazune we Buluganya parish Ibulago Bulago Honorable yes remember bonga bali bakiriona members oba bamusaba ku police mbenga madabulira nawo ko nibiga byese bongererako okuba nkwabera ne kuginika byose okay mwana Paul luna kulonga kutulawo kwagamisayo nga iyo bite byese bate onamye tunabantu byongererako kusindira ku zimbera zindi yes kitebwe cyomo cyese kukuza kuna nikirako kerere kiba kitebwe kurukina ifefeba na yu mainaba ngeze nya abayingi ipa yekikasi obe amen ikala yekikasi nefe muno bakana bamasaba kebingira yes ngawazi kirenyi makusinzira kunga kaiba oluna kuma kweza
kwinjira Paul kuza bayi bana balwala bana balwala mama wawe zaba kalena abakalepa ijukira naye nakuyenga kwinjira Paul naye umukasamuta ko condition ati ni kwinjira niyo nopi aza bamukalira iriki kibamukalira eno cyategereze ku bana abo still na yuma ina baraba ni baka neke boy condition yigira nibo binjira ba kebagana yogo bagana rusumanya kalima ina influence gati bakole binjire Paul kali kutulenyanga kwabakuza cye bana basindi kwinjira Paul kali aho kakunyala kuze kuchika liwona oba kunyala kuforcing umuntu kaganire ate ndingo wale kusiri abana bakana ngo cyabere kiba cyashigara kale cye bana bakana kwinjira Paul kiba ni film muziro gwefenga gwezera ko bana barwa baba kalepa baba basinde bana so kuke bana bakana kwinjira kekiriyo mu masabala yoko tangu bana bakana beni sambwe ndai bamenga baniza basida babingi abon ekeri nibakuni nabwe masabe ngo bewaze kusiri indirect bekiri ngabe umwana umukana bere n'umusezo umusije baka posinga kore adefo guti kugira ko bamuseza umusandi abo musinde bakuniye cyo kuguza bari kukerero atulibera zero ngakwaje kusira neganika ku kiso kikalo umwana pane cyesiko ko kugira ngenye nenganga cyabere kigali ibepa abone nayo kiso cyene kikalo musinde bakirange pa obenyembe nengenyembe niyo ndisino ndiye kiso kikalo na umwana musinde kale una kurekerero ngabe kwabe kukuza kusira ingeri Yesu kuteka mu mukoro gwena gwepa obanga kukuza kwinjira kuba katano kwatunire okatano cholera ku cyabika mingire no wache so muzungu aroma ekesi promo kutikatano obe culture kandi cyabika nobe kiringa so bolembe na nibagara bana bakanaga bali kesa wafukamira ngawazire wadiro mwana umukaraje kufukamira abeni sambazi ngangwazire mbuba barake wafukamira tanu ngachicyabika mingire culture katalo kibanomu omanya ko ngabana basinde bala mu Buganda kukamira ne bakesa batu akaba mu kusoga nehe muno ngabe bagodiyo mwana musinde kukamira akaba ni baba nyala kuba ngeri kekiri kizi atende kibesa kale katano kwana mikire kulo twanika kuza kugira kugisabana be katano ko setting ngawo myaka yes bana bigirira ngajabira mu myaka cyategeze ti ngabe umwana alikuza kugira mwaka kumutekate kutekate kuno kuri mozi geringa ndatoba zine nenga zikuzene niyo zese batu batera kukozesa ziringa zidatu bezimbera ingeri yese batu bezingira ne nga umwana ngabe balomere batu umwana alikuza kugira mwaka kunepa kutera ku mingiro gefe gabeza gakwamalire kuje saburo ni hagati yego mwesi gomu sabu guza kwako gomu nananga sunandika tano ngabe kwabe kukuza kuteka bana ba iboma kile gesi ba ni kuchina kuba wawo gesi bana batisonja sonja ibali kinaza ganga bateka bana balikuza kuingia ni kuba gumisi musonjamo yaba training alagabana kwimba mieni Yesu wazakwimbanga inyange neyo zire kolanga mukuza pare muza kuingira kwa bakata nango za kuingira sike kwimbira umone none kwimba nango abe olkwimba au ni kumanya mwenya manye bitu bino betu lakala byo kwimba nga abe okiti kukuzira wala kuto woli wenye unaniko afana ngo imunyira owaza kujanga olkwimba ubanga ndi wasinchire na
nduza kudyanga isinyuli byamire mu muna kale mwenya buli mukitu bubi nivula mu muna kata mwenya iweje lyesi ubanga oli kuganika kesu mulumba alamati communication yes inganikaye bako nikigerere so kata bana banongo basambiza besonja ne basamba hagati ya saa 9 ni saa 12 mumara kagira yebeza getyo inga mulikuza kusamba esonja nikitu kulikerekebezaga ukole training yekuza kwingirepo nikukudisa wale ina bibugabira bana ngabo babeza gire baza kwingirepo yo bako ni yesu bana bati katane nyumuna tulabagira mnamara kudiza ganga mutulano muzo musambe sonja ano batekera bidi besi badi kadi ubona amaso yo ngabe kwatire kuwala kumiyi nabyo ti yesi zana yedi nino bana covid abere watu bibeza to ngeza la yadire na mwaka bana ke bingira ningewe bana bingira magasi kula kutimuka ano ngeza la yadire bakalamu nyu yatukaira ku mwaka musindi bese kula kutimusindi ningewe bingira mwaka so sonje iliye kutekateka omwana kubitu bidatu kinyoa adibula kekabi ngano manye ko cyo koma kutuwa yawe kutekateka umanyo tukuza kungira kiso ipalita funengo likujikumira yes kekada umwena ni imbira mwenya ngakuza kwingirepo kitegeze tikatano stage Yesu ukuza kuzako yukutekateka ulukuza kuwa omwene ngomuseza ango oba ngomuntu mumaka karo muri Yesu nakola kolange ndio kekabiri omanye na nikubole kumwenya kubako bizira yes ubako myenya nama ligo kagamba bawo bizira nano bizira ko ndikumanye liye kubikoza nano manyire nga abana bano nga balikuza kustirunga baza kuza kwingirepo umukolo gwene ingwata yawe tuka bagwata kaliki bagwata kaliki katano training yoyos ibese basambire sonja ngabasamba sonja yo mujina nikanga mwaka gutandika January bano baza kulima yiye kajobo ne kwese tinyu babadisaga ngabadisi bani kubadisa babatekatete katano muri mugwa gobezaga kukola ku training level Yesu baza kwingira bana babene bwe bake baisa bana babene ke balima bana babene ke bakola kina bagole bagole nengamya Yesu 8 uboli mucho so cyabanga kibezaga kiretaho kuloma kuti yebezaga ngaba kutekateka mu society bakutekateka nizisanga abona kajyo ubona ngawazire kuza mu maso unadiya Yesu kuloma kuti mingiroga gabeza ko nigeri Yesu gabeza nizisanga yowe ngabe sinigira nawe kwa yowe ni nasi ngewabera kutukora kisi nikora boko bakatano ngaba batekatekazaga awe ni bamwe bati sese kutula paka nebeza kusapani naye ko mwaka guti na niyo magoji yose abon ano bamagoji ba seti ngamagoji ariyo be wakadamba magoji anakola kisi onako ngakao ngabe magoji kalo mukasuye ariyo akorange yo nenga Steve abamenye umukasoma magoji yo ko igata nainenga ngaliu kama wo umwana wo magojo omwana wo now ebi byose bizagiranga abatraining anga basamba zisonja okwatule kusonja kweza hesi nayo katano pasembe emyezi jata miliyoni 2 kutekateka ku umwana amanye bule yoko umwana abandi bato yes abandi baba mwana katano bule buno niyo zese basipingaga batikuza kucyara ngani kubole katano kwamalire part kwa kusettingire kwa training kuza kucyara katano umwene uri kiboyikore kucyara kuno abo bacyara kusinzira kubitu bibi
bulebe ni busa bulebe ne bulebe buli omuntu kibiri Yes. yo bwiwana esi basala mwana abo yo esi basala baba Yo baba tano baba bano babeza gawoni ni balebe ne ba kisi kuba site bali mu busa umwana aziza gesi olamata mwana ngoza kukala omwana ni kumuleta kwe ngadi ko bidu niwe soire anonga muza kukyala abana bano bimbiza gamia jesi batwendi nganga batwendi nga musonja kitu kindi nga baza kukyala kitu kikuluje ni kubadekera bidu bese baza kukyala nawe nga balikuza kukyala nga niba tuleo ni kudeka bikajira obona kubole inyanga yepo gobe kuba bidu bese batwe tujya basherezaga mu nyange kukungura inyanga yekukungura so that video nilo mwana akeza yo ngakawa video kwa bagende zinyi ndingo mwana eze ujikumwambira kwa kitu of course vitu bino birara nye byesi bana bakozesa ganga ngabigire bindi byobeza ganga etandika kutandika obula mbwenga bakwere embusi bakwere kafu bakwa zingo kozo mudi ya esi mubera muna izikusi nyangenda ano zikafu zino izimbusi zisigala yoze kutandika bula nenga bino byosinga onugenda nuzambalebo umuntu afwa kusinzira kusala gwe sani nabo nibasalibo nga okuze mwana still nibo mama be ne anama mbogose yu oba mukwasabe da gomula ina abikepa bilo mwaneka mwambire musi ibu wana ngozi ko tulayo usaka utulayo nga bakwereke baranga batisoso isoso yi gumisa bule we rube garo mai kuba mai nga natula katamu ngo nabatule dai abasigale ne bana besa asale bakola kikachiri Rane besimbo iyo jesese katano banutulire stili no kikuliko bunya ni esoso nebino byese bakwabira binonga zikusibi nanu nibyezera nina nisoso inga bakwa barangira ko bakwa ikajyo bona ngani nekubolera na bitu biba masaba bizani bula mu bomu we kubona inga kwama neno kusizira ku bale babesi besi basinzia bati wowe weza mulaini ni na tano esi kubolerese bamasa nguluma sabo mtu ila inyowe monekera mupa mwana omusi ekubanuza kucyala lo ikigendero kozo tu unamayo tumukuza buzonayo ngomusalo zanga nimuza mama la kujya mwatu nenga ngo azirenge bwiwana ukurayo ngo bakorere ku mukono nganuweza esi bakuzala na mukolo gusemba uni kuba ku mukono so ngakwamali yekuloma kutikatana bana bamali kucyala awakata mutweza ku stage ye kada stage ye kada tu stage ye nesemba ati onkwata miseleo wiki ngazibiri mwana shet mwiki zibiri kiti kuruke katane ko nanika ku bikora runa place walikuza kalira ko mwana ipa kinywa cyene ngabaza kukalo mwana ko ndikumeka ngashwa mutu mwana ba mali sino liyenye na maka yuko mutyuka yes ngabaza baki kumutyuka muteka teke imbusi amugiye kutyuka ngabenga bamutyuka kano ogugwawe kitegeze muzindwe nayo mu mwajione ngaba malaka kano ni kwene kwesi kulo meseti habaona ibasanga babesi baranga ndi kuba ni musiji yes bali saranga bangaza kwinjira mu diki barangira ko basanga na ngwatu leo video bake bizizaga ko bingataga nganuza akabengu wana gwazire kucha baba boya busera
niba kinywa kene kikesi kwigatira ko kukora nga kukusanyuka niyo buse kati ubona bibyo beba masa bamasaje kumenya niyo bulo ebo ukora bitu bigana kikinywa bulo eba buli bitu yesu nayi bulo goya buse wesi babidira ko mwana wene kama abantu bulo munonga mu kukora mukolo gusemba nyugwe simulangira ko basamba n'ebindi bye basamba bawo busera yabo ni bulo una kusemba basale ngoko yedwa basala nyimbusi ngabere umwana kutegera umwana ngaza kumubaza kuki barebe bababe nyuma abo bamanyira kungo ngabagisali bikenga moyo gwanyitiro manoti ango azimbere za kuba zinde nanonga babe baze bale kubona batuleba umwana yangu amujendere ku namuti mutingo ko moyo guji kugumada anoche simukora mutandika kole kuyenzeje yesi kinsamo mwana oba mubere ku nanga gwagumira aza samba ni gamani uno waramu samba ni gamani moyo mugu aho kinso mwana wone mutiyaza ku kati uramba sabara ide walikusiso mwana ategerera kunyakare kumwana ayu kumwira nenga aliyo kadambu oyu oyu beko akale kamere mbono mwenye kusinzira kungukoresha batere nyuma machi nga ngomwana bibaho byesa agwata nga bino byesa alikugwata ko byesa biti candidate wese bazakale ko kumawala mubaga wese mubaga libo nyinya nyengwana nyene nyeba ati nambira tabire nyichuka ate umanye zina kadodi bantu banyamba bati kadama kadodi we oduzi kadodi mukumi ndakaga kale fe bana bene bakinaga bitu yese kuwala kubeza kadodi wawimba mwenyana bano bakina mwenya bene mujisugwe naba bifuga kina bye saba bakubiza gasawa zoki boti katano byo ndiko nabonere maso okay katano gulukupa kale ngawazire kusirira ko bezagani ni business kwabani gamalubisi kwabani wabone madondo madondo kwabani madondo lekabunyere bwezi nakuzi madongo namutege madongo esi obezaga kumezi yo nyono batumbu ye niyo bakwe kuba katano bino byezire kweza abantu byo bazunga beze nevenya nyaga ko bekaga ni madongo bino nayo madondo yi wamba lidiba leka mwa kola imwa matunga kozisi zisimbizi madondo igaba ko mwata ke nyuma lirubisi dia ragwata kumpe yabenyu inayo kulisi mata kana musipike sumwane kwa mu babweza jina muna babweza jira musipi guliko lishero leka nizisimbi na mubigere ngabe watulire kubizezi nayo yeneri lusi neriyo babira bakarana bakole bagwatsa na ekyo kyawo omwana omusinde nibasinyisi bose bazakale ko nibasinyisi basinyisi naye babeza gani babese bagwata nikata nombo lukweza nomunyezo tukata nomwana ayomusinde abanyono basinyisi bonya abasinde baganye kata nakumenya nuba zakala bizeze ngani kubole bizeze yokola mirumbi gibi mundu gunyoa bagamba kugumisa umwana asido mumubiri ngano samba asi bisaga ya bijyo ongera kuzikiro cheka biliyo mubya umuntu ngalikweza umanyoti dano ndimubizeze neneso umanyira umwana anga nasamba wana umwana ayo asambira asinigamani ninga ngangwire ndi Yesu wana umwana ayo umwana ngo chikora ni kumbo kodi so
ina bamasaba bitu byawe kutulakala babikolera mu nnyo nembaga bamanya kinake atano awene esibi ngani kubolere training yeji mia just mu training kama kusamba sonje nyongera na paka ngani mu kuza kwa nimuza kwigisoma anonga ni mu mu karanga tano nyibako im mwishenda wote kulwasinya ni mwachusa ku nenga mugenda muza obanka mu mukina muyongera kale muzimbera chaza kudisa nga umwana wa candidate ukuza kugire polimasa mwaka mungu ubwo kutwengira kitche ko karakabona nega kabona kabeza mu bitu bigali mu bitu byone kagati bitu bigali kinyoa bule ekuba ni babana bene basinyisa sometimes boza periodi umwana obani bale baga bako basinyisa baga abamusitu kajiro ndio bakola bati ipo liye bwiwana yatafu kero ndi atakwete nana nga winjirire bwiwana mama lokalo mwana we anasinyisewe kazana kulekere omugo niba yaya bobo mama banaza kuyaya wawe baliza kwijukire oluvani nwana baba kali hatikana na yabereo ejo ole ipo liye bwiwana ni itakuwa munjeriyo bakusinyisa babadana ate kindi nga balanga ba balekale lokaba kolanga okoli wa balanga nenga kano beru begalo baba lusi boti kana balanje yewi wana balanga bae bonye nanonga balangi banyalale kutegera ngani kubole bategera umwana ayo aliko kizibu bana kinyakyale mu gofo be baba olusi bachikweza bingira nanonga bachikweza bingira isaini yabenda kuza kugamba mu wangu obanga kao yangu iwawe bere gumireo babona moyo gwangwire so eyo byose yeza kagiro bona umwana umumasa tene mwana kasoka kolanye jeji kubolere seti banyara bagiye bakalire obakawe wakata bamara kukira loko umwana ngamale kwigi kosi bawo makina gasanyanga ngagumi nano mutu bano banagira ge kuguma bakwibirireho ngo barakulete obodi onosemba sitiro noza kusemba ekuba kawo mulaini mwesuza kwingiriramo usoke unikusemba bani kukala paka bazo bakala ni wese baba ofere ubona kitumbo weza saa 12 ne wese ekuba mba ko limoni ira Yesu za kwimada libale lyoke libale lyo bana obakutea so kukigambo ke Paulo yegwiwa takwira awe so ngamu makina gende nyenyene nyabasinyisi nimugumisa oba anyaraki bwo bakatane nambe bana basinyisi naye wakamangoza kujenga bugungwe bakutamo uza kudia wagu awanga loza kubumu ngabe wada mbego beko kiso kikirigeso nyalo motu uimabo imeda wakoni ocho we bana mbatie na buli kitu kibako mu ukuambisa no wagu so ngakwazi emuzimbera waza kwedioti na bana be bamasaba bene bane nikuba ko basali we video yesu kusinga kukozesa ngakwatule kubulokoza ako kongera ku madote ngo litaka lebe bali ina ana madote ge basama loka badeka boka boki no meti bitu bibezega eba bibako basama akaba yene bagenzo ingoko inzoki madote gene moja bulo bonye wese bakugezaga ate bakugira awe na video bimataringa nalo bekweba bikwesera ko basa eba munyala kuna ayo mutu kuleta mabondi oba mwoko eba madote esigezerawo wabu okay ne bino bilala bino ebyo bakabiri bye bamasaba ku mukolo gwe palo kajiro onana ngumta ko mate eta video bigisu ibabulo oba madote ate madote ngabe mwabere ku minyongo jenye jesi mulikukola ngaba moja na nga abere nga kwabulire okweza ku bye kunywera yobuse
Busera abanyono niyo kye keri warabye ka yazina bune mwana mupala banyo kuna yesi bakukolera misizo ka bawora gide baguse na ngabere kwatulire ogusera nani kuolere ba wiki zibi wiki yanyo mama le kugusa byose mama nyirezi ngusiziriyo umwana muza kutukira kina iwiki Isemba mwana nika kutekateka kugoya gusera mwana ananika kumwena ubaka baba bamwigise bipo birala lwesu bakire bakubugwene bakuma ati uti kukuza kolao boti yola kubugwe mwana zana gwe ano lwesu bagwera of course Roma nikatana nola kwingi ngawagwere wamalani ndi bakwaka ngawakire basi lobulula lwesu bakukari tegeze likatano awoti indibose lazana abona ibako dise indisiko angabe bwatuluzire obati iriyo mane wabone zisaini ze chimasa abanje zeza kwa kubo nikubugwe yanga nubugwe kasabu tuluzi obokoza kujemba anga ayoziro lokina butuluzi basamba kakugana awoni bali kuyenza majisi kasabu lulabole ngakuchikola kusalengo ko yesi kuolere obemuzi kumanya kudaa nayo saini zibazogese saini ziliwo zini nazi manye saini mu masaba zebeza very important zibe important muchi kwe kubanga kukuza kalo mutu nikutegere ngabe abere ochikezere bulayi bamasaba babeza kana bikini kuteperesa sometimes zimunyamwa kola kutokana no mutu mukuza karakari wenye sometimes ni bana beno nya mpomire mbana batemwepa yo bana babeza bamalize jabati ano bana bakepa kale kira na chezi za gabamanya kindicheza wake bamanya ejiro bonanga yo mukuza gano mukano mu yiri baze babeza gakini na kwenyenga mutie palu gara ya kwesi baguma ke palu manya bana bagumepa nikata no go people na what people manya bana bagakutia paka gara go kuba na kiba kiri musai so kitegeze di ngabera the stages ejo ngozi bimero byose za mukula bomu mwana abamwati bibeza gakutestinga mutu kukula kwe kwabere kutiena isa kuza tiena ni kwa muteka tekere kutiena okay mwene esi mukinire kwa yesi kubole ngani mujene bale be baliyo bala babeza ganga bagenda kumanya bale besu mwana yama na omwene utegere ngabe mwamalire inyanga yolo tegero ja bakabako zani nenga kodiyo kinaki ekubone kinaki obanga ni mukine polo yiyo mama nyale munyira kwedayo amoyo zidayo mama aga nikati ne ba mama ba ngabe nutulayo ngo tule weza na mugenda ni nabo bategere ndifakti ipolo yokugatiza ajomo na ipolo kiri force nyange no bye bugalya galanga nenga ngo aga nikire kupolo koza ipolo kadika nikakora ni gatiza gabatu bo mukasi ni bo museza yagata ni bamasaba bene bebika akaba kwa yo mbamwe nyange yole depo nikuguma kwigise ba aweneho muzamwisha ngaro sudwira ngamurukuza kuingira awe nekeze kibole ngamurukuza kukarabana ibaozi meetings zikalizidwena babayomba balanga na maroko ngonera awe bakana bakasaba mwezona nyezizo ndene mwatawe ni byose byeza munyange sikubole okay so people yeba masa iliko ni kigali nayo kesi cyuso mu masa ngabe byeze ni kubolera kaso bango abizirire za kudyoti mula bwe masa kuchuka kana mwaka gwepo ekubanga be yabero omule mwayo mbayo mwana maranga na maroko
awe ne omulira na malo mubida ne ko mezi musanywaga bana bakane obesi babo abakasara be bakola tena nokuna bana bakole basa ni mwene mwandika mwabye bingirebo nchona kisi kajyo bona ngabe mwakinjire mukinjira mu mize question munikuza monga ngote kina kirikujire kiza yekonyala wamaliriza cyakosere oba cyakuyende ngakawo nduli ne mwaka ngo musinde ndebo ligoni kwa libenga nikukola kuti baba kuti kule kuba ngakwazire kuza kusiririra bana nje yesi bigira ni kimini ngo je koza kwaza kwadia kuti bamasa ngabali kuza kukole ipa yo bisi batabire nyuma biteba kuba ndirizo signs zizeza yuzi ano nayo na hona yo musi aluma atika nyinyi kalori koziye bunyinyi bwalo bana abo kana ndo kwatuliye ku musi kufira mu community inyanga esi bateba bikabi binamika kwikenga ni vitu byesi bakuloba katano signs ziba muri ko zogese zimbereze mugenderamo zimbereze zisinzira obabyesi mukora makaguri obabyesi mukolera hagati yange mugabana bakikwezingireko kanawe rero yesi mubera ni meeting ne mujye nikitu twabonekeze mu cyangirani basi yatora nayakolera aweso bora watu batangire zimusi nabatangire zikafu lwe meeting ziba hagati yesi mutekateka kwingirepa ngababe baliho babonekesa mu akaguri obanga baliho bayomba hagati gati yabalanga na malogo bandi babaye mulabana ngiro bana babatiye palu iyo bana babayira bepale bawo ibine birimo kuba katanawe nesi mutebani wowe umwana wayira yaya mumone yawe ni kuno katana kubamwa gwe kwiyumula ngaba masaba birimo bibi mumone niyono bana bigire palu bakole bakuna nenga busi atenga nikuolenga mazimu kirero mwagune poleza kutisa bana bana baza kuti huku batu bayo mundu bana barakutyamo kajyo bonese nati kusoko bamone nenga ngakawa watu yizu batu bayo baga tezumuke zine nenga bamasaba ari kukira rayitire kinafektinga kiza ku affectinga mu bana yo kubabone ingageze kuganika izidisi so ngakwabere kukugana muri kizitabiriza tuzi sendi kulomba bamasa mulanje babuga babiri mulanga nenye bamasaba mutebe kizibu cyaya mali ngonenzu manyire nganino ninarama izu yamarokwanyi nezi ndimo bamasa barimo ke bari bagegeda babuga ziro mozesi bacyusana balikuyombera mwene cyekabiri inzu batu bayingira mu bakari bamasaba aruziro mozi bo bakikuzibona ne barapabona ngazi yakigera ni batu basira barabakuganika lwe kizibu kirolwe kudya kindi kwitya cyekabiri bandi position zabo batati nanaga ni kirema neza kufira muri so kubitu byose ngabere kwalombe kuyenza kumona bo masaba muziwiki zibirizi nenyanga kulanga kwikale kwikege kumone bana bingire palunga balibula newe kukikola akabanga bala banaguma bandi bati still kitu cyaka kingali ngiro lino bisingiro li bana bakakula babamoni kindamba ate yo batu babata so mwana osenda kalya mu dwalo akusula unakalya mu dwalo ne kumasaba atusiro Buli katano lisingiro lilo atende on top of that mwaka boko bidio kozire ko masengero bani kusoka bangone masengero masengero bazakumwa ne kozire mwoda kitegeze bizibye mwaka boko bidi ibizibye mwaka gono ukikuru ngona
ate bona katano likongera katano kyebaze ikuyo ba kikola kuza kukumuneza ni kino kizibu kino cyose cyera nakuba amasabe kire bavuga bekire nuko bali bavuga bakare bali yego bavuga bakare ngandi kubole ngero mu yabero katano ngani kuza kubyana kuti bate babaramba ja muzi meetings kali katano meetings zese bakora za palo kali baramba bashiyanga tukora mu kutukenge birara kuswachi kumone ikiriyo ngoro kera kuchimona kuni kuchimona ne bana befe kutekateke kure ni kitu kini anga kubisoro byesi bakara ke bakara mo kikase nga yabere musike bekase ibe pa obera obendu rumenga ni barom nga yabere ngo kubedwa ke bekase bekuba mwana za kungira abomuna musi kale kitesi mukukora kindi kuva kisese buga Namabale nga wakanike kusonga yebisolo iri sensitive inyange mdodo batu walikuchaka osubira bali kudya zila awazonye wabone iyo kudya video bikanibye kumukolo aba video kumukolo okay ni amone yezi kubole bino byose byesinganiki byamba kumukolo gwese kutekateka go mwana ozakwiye okay video byenyuma ibi kaliko munayo bibirangira ko baba basabe be asibo byanjawo kajo ne komeze tingabere kuza kulanga basa kulangira bose ne kulangira waraki bakuba karano awo ndubo atule kumulamwa nendi ngabere kusala kiso kusala kisese kikiba kikasina okay kyo wanya awe ne ochina kuchikomindwe nakomba ko zinego nfama lokamba ronyindwe bamasaba kesoke mbenga ipumula modamluti ingana kubanga nibaza mwesizana bali kubanga bakufollowinga indi ni following ngana abi batu bali kufollowinga no china ku Bugis Nation mwanya kubanga mulikuwochinga episode ye kabiri china nga mzee Namabale alikubanga akutotolera zisonga ze palonga nizini kubanga zigenda kipumula modam tunembenge ngobulanga nabo bole kuli nibiga biye kwengera kubanga kuzana bimumu sawa zilizia chino ni MTN funenyongeza ya chitondo kuembis titana tesura kurenye MTN kasitochera mo smartphone yo kumurundu kusoherera minasta nduratirano not hash kura data bundles tarofuna MBs tabusa chinya chisoha chitaruchonyen everywhere you go MTN Uvemuno do kusande mwaka pepo Uvemuno do kukore basi neto Uvemuno do kusande mwaka pepo Uvemuno do kukore basi neto Uvemuno awe na ochina kuchikomindwe nakomba ko zinego nfama lokamba bayinirwe masabe pireka bichine mbenga isima komwesizana abali nafe hangolo bechara no china nabo bali aseti musizoni yepalo ichina buliro kuna kuza kubanga kubeza gano chena ni muzeyi Namabale abiko nizisonga zesa kunyonyola ko kuzisonga zepalu nganizini kubanga zigenda mu mwancho lero ukusidira ingeri chenesi bani kubanga bateka mu umwana ulukuza kubanga ingire palu kakubenga kwira yesi muzeyi Namabale yongera kubanga kusomesa zisonga zino chena muzeyi lidiro lyo tano bodrendi bolere se cha kesi basara kibakina ni kuba kiseza ngalo kina basara kiseza lokuza kalumwa n'umuseza video birara bintu byese badeke byese batu banabirara yakalibiye kumukoro buligwepa iyo ke byambaka nani na bino okay na kikiri bibuka bya bana baza kwigira ngani kubolere ibaho zimiti awene wese umanyira umwiwana no kalumwiwana utyo yoko bakatano leto umwana bana bakimuna nari mwareta bana bamwa onayo kuza kusheta umwana wonayo
ati awe nezi wa isolating nanuka ni wawe iliona ibara bakaruti biwana bana nega batu kukisinza abona ibanizi izimbera za Yesu bigira nga umuntu wana munyenya naye umukoro gudana nengo kali we mukikatu yo kaba ko mukoro era juma kwe kuba katamba nalanga basambanga babesi yo kaba ko mukoro oweza wima wima ugamba wimepalu neke bako mizizo minyongo jojo kwe kuba katamba nalanga nabasinzira ku balanga bana kusinzira kubibuka besi bamu umwana efenga kutyuka umwana kusinzira oba kubaba o okuguga o oba kuyaya o anonga balanga basanga neno gani kwezera kulaini yesi bakutyuka yo ngono umuntu batati sikeni ngire polo masaba irimo bisitani nero kino okugiza litino likimasaba dizino lyo obogano bakogana liliko ngeri yesi bakola palo yesi anonga yele libako mubuga wene nayo lironde abone bale besi kuba lireseti ya mebu arasi ya mebu kigaya ma baguga bene bana baliko anonga bekwabe kuzinzira bana besi kukuza kukala kusinzira kubiguga yesi bamama wanga bewa bere koli we mukikuga cyo ningoza kwingira ke bakula gogoba kaba nalanga basangwa na kobeza gani gamijiro ge jimirundi gibi anyumali negali na kobeza gani nikarero muri katana mu muchankara ekuba katana nyangeno iyo mijiro maraga kaliko ni oba basoma oba bakasoma agesi karawo mu January gwe kabiri gwe kadatu akagomusa abo neri ebezagawo yebu mwana yene abo batiye bana baso yebu mwana bigira gomuna bana baso bigira kadesi ekukuza mu nyanga ni gumwana yenyanga enekuye bo abo ne bana basoma bara baparticipate ngazaga bigira mwana bagendera ngaka bakara ngateka kumukala nani kubole tanonga bamali basi mama kusoma mu December babaka ninga kabirandi mwana katana bomwaso bano besomero iyo makina gesi bakakina gesi kuza kulanga enemba abo na sawa zino abesu kukara mucyakara nyikumanya bwana la koalisaka kano bakugiranga kutiena nenga yo kanalo keriko yekulo mobote basoma abake basoma ese bakwa minisitiri wese bakukali eneri kirebeza ka specific kale mwezi gomunana ni December beza basoma gomunana bakasoma ijukira anyuma abana bingira ngeko bako eke zina kubana bingira imyaka nihonga ubuki kutonyeza abiye bakokola abakawengira da bakoyingira ni ano sawa zino ni kwingiranga eso gani akoye imyaka ari kubineje birakora nenga kigendero cy'Paul kibeza geti ngabenga kwafirire kwisure siko bakwese bana barwari kibeza geti bakarebo muturire doza kwiro mukasi bakala batutandike family kuna maso kwani unabonanga nibigendeza bakara umutuza kunanike family niyo abone batuki bakakugisa ngira uki ngawa kali uza kwidioti iyo chesi idali sibakuta bwarule kwidali dali obakokirida katano cyategeze katano ngabakaliro kine bakunizeri dala ali unabomumi ni kitu kindi iparuye iliyo yesi yere chamozi sama family ze ba masa yakubanga ngani kubole robo imyaka 10 ngo kikuyire bakoranga kumusi katano basane bali kuganike okuganika woza mubasinde kitegeze ngwale buli uzabana yo imyaka 18 kwika mu bwana buje yo katalo bango umwana ate iyugira kikumu bo muzee
So kitu eba iyo kesi kitesa mabatu kitu bingirepo niyo kole bali kukalambaze babu ni hati ekyo kyatulawo kulekuba byomwana emyaka 12 katano ngabe mwikale meeting ye bakulu na mulango mbwalo na mulango motashe ate bashete jisuye ndeke ye kulo muboti indala ye basiramu baye mudwale nano ngabe yabere kesi kubole omusezoli ni babana negoli ni magoja chikwani kwamba kuyo mukasi desambu musaya zaba zikalika mucho za moya uza kuidia na umwana wezo andi yake kula ngoto umwana ngole kuba magoji wasi ego magoji aba equal mba iko kasebe yo bakara baka lepo kitegeze tikatana sebena kwa imyaka 10 na 3 mbabika na kawo Yesu sigira kona lwe kitu kigira mugumu bwepalo boyeze za gabatu obabo wabaka Yesu mzunga na mad confidence okuti ukagamba wa mweda esi nolele kwima kiso na kiguma katano kina ko Yesu bisigale bisoboka awesi kwa ukira kukoliye ba masaba nizipoluzini ekubebe ipoluye bebe kutamuguredi gidi keze bakwingira busana nga kwamalire kwingira abaesi atinga yakuterewo bakuwanja ulukubacho babulijo na bika ngomwa naza kwingira na umusezo nyabani bakasiri badatu bana baza kwingira badatu umukasumu umwana yaka umjeje mya nyoso tangire nosoka kulanya ano order isigala mu family wabone sinjawulo eba muna kuzibera zikubole ngabere abere kulukusirira myaka nyo muntu ningosi usirira esama mubukuru mu mayanga naye ndinga be mulukuza kwingirepo olibya kabali njibya 18 oli na sumuta ninga niye alonde kana ni babo wao mlango tiba nyoso kitu kyaleta uzisambu mu society because of the line anyway nendi ndichabe reverse mulube galere line ye bamasa iti ona ali nosoka kumala kukala ile ko mubuya nyo mwambo asembe nejo kyeza ni yesi nekubonera ngani byenanika nayo ngaona aleba abona aleba male kwijira na yebo mubuya bagana nebo omakuna bakoni nenga ngawazire mulaini ne kuza kwijira kisurunda ku ona ngabe mayo nyo mukwijira ni yayo nayo mayo niyo kole olabo mujeke wo muku ngabera bere yayo ono muku mukwijira no mwana wo mujeke oya wo muku nosoka kwagamba chikuwa irayi kutulada lenyu cyaleta mwesa kanyo bonese sawa ziki cyambisiye ubudari kubonanga mwambo umwana omuku atere munayi mu psychologist bamwe bati umwana omukuru nobo omufuzi nenga izo yamuremere kutangirira amoyanisire namukule kuba bano bamoyanisa babise nyuma icyo nayenda kakwiteba mu moni nenga na ifuka mumijiro ngakuzepa ibyesi kuni consider iyo niyo bitu bamuga byesi bazira niyo kinda bakora bati ngani kubole ngabe mukuza kwindisa abana epa ni kwigereza naguri step yesi nuzako kule kuba kasa mugikora bubi munagisabana katano mundi kutao bulikamo gokosi kakezera mukasangu mbenga mwezi na abane Yesu dira kuboleti beki kaba nibika bamanye mwana kino lukuza kwingira bamanye na lukuza kusoka eno zina kuzinoti ngawazire side zo mwangu batu basinga bakaraga bana babo buli muntu akalawe kulwanyira wewe yanga wezere ona alea mubuyi bakikalira abwe
bakikalira abera kule kuba kwabwenga ilozi sambo zimpi okutegereza oti sendi yayomu nategerera kupa kutegereza oti sendi babo nakawo muje nategerera kupa katanonga bemwijisire bana bano ngano leta wo nasaza kwiji bana bati oyu anira kuli oyu ira kuli ne bana bene banamanya umanya bya sise nenga kira kirede kitu baba wose nobo mukuru oba baba wose omujeje oba mayi wose osoka iyo byose byeza ni nani ne kye zina ko nukine muna kisinzira mange bana baza kusheta ngabe go munana ku bodi se kuweze byo mangu baya niwe baki nenga aniki ngwale kuza mu bona ale ni bo muguye unadianibu bakiri kulaini keri mano bakeri kila byo akaboli o president uzira mulaini kasaba bo abo mujeje ukuza kujya byo babo mukuru umuli wekisi olinosoka kasawo wo bakabano nizinde ngenga olukuza kuingira ni nuwa isazika olali anko olinosoka chezana iti kuta wesambo ni jiminyongo jibega jironde niyo mayote wakaba ni siri nenga ya oyu arati kugamba data kimi isigalo nizeze ni kubana nenga kasako no kadambo zo video tiba esi sambo karanga tani kale echuki ngabama sa bakikora kuleta kugamba kongesa ngani kuza ngani baide cyakuyeda byo kubaka tani nyambi no gwazire kusira ni bana nika bategera bale bese nenga gwazire kuza kupa na manyomule byo kusinzira ku inje Yesu bali kwigira na manyomule byo kusinzira inje Yesu bali kuza kumwirerwa nga kusako kukinako nga mulikuki kekiri kosoka nuka soka ningeri nga bali kuza kukala akabanga bali kuza kubakime babimisa mulaini kabanga mukuza mwido akawa mwido anything kuwete buli kitu kizira kulaini yo kutandika ngani mutandika kuminyongo jere atige ferio watu bali kuza kusambaliji mweza mulaini anoka bana bano babere bali kuki babasingisa bategere awe nesi mmoja samu isoro ya families yokuba kibakyanga kukasenya ngeno mwana mumoti iyo yayo oyu arati oyala nenga bere bazi ati nero kinakola bongera kwene nero kinakola bongera kwene so ipo iloche sireta omususaya yeba masa ipo iloche sikyusa ngula mvuo mwana nenga waje ambire bu yona sakumwana abone ibanga yebuguga biringe po kali byaterera kwe kubani yeko kolomomo balomo daha na niyo nani wakole ne koko bakole constitution kabazira kubiyesi ne banga bakolanga ni bakola byepo ubanga byepo nibyekole kali kuliko ni ubuzibu kajo mwana watu baloma constitution bagikola bu yezu yabasa kali bahamba basha benega biguga byeni bironda kana bityo bizabitu kutula hasi nonya natula mu America kuweza bakwa buku inyanga yola minyongo zanana jakalanga ngawaye biriya ninzirezewe kajo wona nyange odiyo mundu adata sisiwe gampesa mukole ko magwisenge na chokupa nke kigo bagaba bogo gakusinzira kusiri bagaba bogo kusinzira kusiri ne polukere ko siri ngira onga be wabono tiena kano keza mu mbira nabe cheso kola lokali mu dwali nenganga weza mumiro unikuzira kulaini yene akabako ngani kubolera akabako cha umwana ndaza kucha azangaziro osenjewe azosenje ngaziro nayo umama azomama atano ngabero musaro muzango kuza kalomwa no leta kwose nyamwirango musaro nenga kulo mo kukuzi basa kusinzira kuna ati onga senjewe ngabere umwana ezere kikuru cyane cyebezaga kuti
kugumisa bule wekuba kati n'omwana onongezerewo n'omusalira engoko analumaniza osenje asalira engoko bwagala kumwambira ki nengeza bati awo esoza asenje esoza awo mama ne hati sawa zino ngo wale kusiria zibereje zisituka batukuba ni video bibye kugula kajiro bwana zina kunyumba kinaga atuka makina gasinga watu bakirire mudo ne bye kucyala bidambi tekabi kosi yeneye ku kirisaba umwana nyange no ngwaro nakuzina balekera kucyala baza busabujinda deko moje zikubole ngwaro moto bati abo bagira da yego bakatano ngwabale kwesiringi 13 kubi kuminya bana batu ngabe bakiso umwana badambi be batabi abo badambi bene badabiri ngwabale ku kiroli kumije mitwalo gira buli kijuru bijuru bibiri mitwalo muka ndazina ko no bari mu rugeze kabadi yabuse madi yako usibwe mitwalo muka geze lot of money so kada mjesi bakalawo ukiniana kuzozi miliyo bazida tubakarapa waza ngo icho na ikiru icho na igora kigani ko mufuru waza ngo cyala gose kale na nga kwamaliro kwaza kunayo ku bandi ngabamale kumukalepa ano ababera omuseze abatole kubusinde ire kubuseze anabo omuseze ngaba kukalepa luna kulesi wakalira kwepa mugamba gwe muche mukukala eza bataku service kasamala kukalepa eza ku service nawe ni wesi kubolerese zero moza mamuche ngale ku service kitegeze tikana bakule kule wikolera omuna museze anonga wikolera omuseze decision zesu making so kutula kumukaswe sogana nije lesu za kubiye ngamuna maka anonga chero ngacholero kajo ne kulome mwana imyaga ali kunejibi ukumusabi so kumbola byo mukasi kumbola bye nje yesu museza akolaki abiye ngamu society kitegeza namba nasinakuli tanonga alome ajo ubona atna wabo amule kuli gwe kwa kata nomuje bikasa amwambisa kisiki amwambise panga amwambisa kisiki bas ambola zero muzeki zesukuza zani kwa musaya ana bamugumisa kisiki bakwambise kibako muri akwambise panga wamwe muri mugwe pa akwambise kisiki wamwe muri tano na ebyos ngoje sasa bikatano independent kutura kubabo bamayo ngabere baba ngabere muza muduchi kata mwezi muzanga watu wako ano musikase ranka nenga kata mwezi mbabase ekuba rukina bakora agawe ngani kubolereti inyanga yo muta bateka kuba kuba mike kabi ngaba masaba kukobeza ganika bakara ne inyanga yabere bare ruta mubusana kusinzira ku myaka ni zimbera niyo ziri anonga mwe mwabe base muzamwe mali ngabe mwabere basi ni nyumwe beno kandi basi nde mulindira basi zanga be bali mbere ndabo balanje bati mweze mukuyende ruta ni muze kitegeze nikatano y'imyaka 12 niyo imyaka asa kubuza kutesera nenge watu y'imyaka 12 baba lekire mbasinde so ngaba masaba cyone cyeweza gawoni cyese cyekora tingabere yabere kwite kajobona ditalo zebeza nyaze ba masaba arango they were successful so kubana ko ni bakedi kubana ko ni bateso kubana ko ni bada wabone rutalo ruri wagati ye baduda ni be mana na bateso resi beza kupake budani bagana kwa bali baduda bakuba baleka babitsemana nanonga baduda kubire nyanga yola basha basoleriwe batule bududa beza kubana nabano dibalo bamale rutalo abanyo bali monga bakulu
Koma le tubana lutaloga elije bukirege rala ekiti nga bamasa kiriko ni kyesikiwa kubana kajobona zina kuno kwekubete kubyevinga bubi nenge problema ke kigano akalo mwana nga akikola okay ngo waze yebududa bakalira dala basiza bako loki isam ate ngo waze kusire kugishiro still watu bakiri niko ni isambo ye mubuku bwa batu babuliyo nga bamasabe libudu niyo bana bakalamana bako nefe nyangeno za kudiyo mwana imyaka ali kunegire bamukalire polu wala umwire gat kanona kola kisina sina injirangero ne uza kudiyo budu mzee imyaka abiri akikona mwe kesi ndikubolera iti nga bamasa nga boyingire po ne bamwe ku service nabo boyingire mu class B okay ate class kebeza yakolo motu na suliso twokiri yo senior po ngara godbodu ni class okay wanyala na guga Rwenyanga kuna banga kufunako bachafu balikubanga bakukuliza bako ni kesi waza kubanga bagani kakano china ku Elgon FM kusaze nezichina kakubune bachafu balikulaini wangi Elgon wangi okay wanyala na vika kuneyo moto gondi na yeye abenga atesa kwa nafano china Elgon FM yes Elgon FM hello okay egobla kubenga ganika nawe anochina kwa Elgon FM yes wangi Elgon FM hello wangi hello wangi Elgon okay ndoza netwakaya kuba indai agobla kubenga ganika kapune wachafu gundi olinafano wangi Elgon wangi okay okay Otio wanyala bi kuloba Joni kakone wachafu gondi na yeye ulikulaini abenga again kayo yes Elgon FM hello wangi okay bana kushe tanga bachiri bafuka bile geresi wangi hello wangi okay bana wabo kako ifune batonga babiri Rwenyanga kubenga
Elgon FM. Hello. Kutyo. Okay. Okay. Wanyala nabi kakufuneyo omuntu nasemba yangu lwechalera. Yes. Elgon. Wanji. Okay. Okay, wanyala navi awe no china kuchikumindwe na komba kozi ne kunfama lukambira masaba mwesana bali kuuliza lukambira masaba ngulo bano china chegaman kubanga mukujira ndafene ni chesingana kuyongera ko bijikizeti buliro kuna kuza kuweza gano china mzee na mabale abenga kunyinga kozisonga ze palutino ngani zini kumanga zigenda mu season ino china yesu kulimo eno china nadalanga kusendera kubanga kwigulawo epalu EFA bamasaba kukigulawo epalunga 13 mwisi gomunana kino kibiri adawe kanire simu zina mabala abeko ni bigambo byebi nabanga bisembayo ingaganika ko nibakubiriza simu mwami Paul di nasima na bakubiriza simu lwenjeri kamu biga byesi baramu bati bigo biga bakugishe bati bamasaba okay ne ilo mwekuru ili tikwire munga bamasaba ile nyuma kubaze kesi bakora kugese kumasaba otherwise ngwazile kusiri abakefeka bakwitoro bakaliko ni gukolo gufana nanga iliwenje yesi bakora mu bitu bigenda atenge buku ni kitu cyese kuboleze kwa akakora gutye cyora ku cyakole cyakugata kwambire kitu kinandwe okay ndishuwe seti kunyara kwafuna ko bagende bakari badwe ne mudodo mekerero kinonga bamasaba ziro mubezi kuzinengana kwikarasi kwazigonjo nanga bamasaba kwa mungu kitu kindi bitu byo kundimira kuti kale bana butu cyabo nya sometimes uko manyofali na kali kolere kwira ko banga kale umwana akurola ko myaka Yesu kumene uwo umwana kusonsa myaka 18 ayaba ole constitution 18 mwana akugiriswa kubo musezwa mukuru obo mukasi mukuru kale ekyo cyako atufanye okay at least because myaka 18 ne ku kale bana ko masaba okay chikuyende ku leta samu society yefe ucho mwana kumukale palu ambasata kula unikaki nasigale kwa mbele James na mabale okay wanyala nabi wambeze James na mabale kubanga waberenga okwabo bakanga utyo hangulo bechalera no china era niyawe ne china esi wowe umasaba ye olianze china chisingana kuyongera kubanga ikutira iti songa zino china zikwamba ko face zana ate ko ni kuyongera kubanga kuzikolera linyanga kubenga kubandwe nanga bamasaba kubenga kwigula poliefe mwidembe ate baleta maya balibe mukakola maya dawe kunikubanga kulisira zisonga zino china golai muzo ina mabala bindi zisonga zingesa makubanga ababolera no china ati ino inyange no china
niyo inyangenda ye kubanga kumwona mu zisonga zebumasaba nga kwagane kuti bubuga buterere isize niyo sunyara watererera mu nga mbere bamasaba bikalado na babitesera mu nyangeno kina buli muntu ngaganikire nga baganikire nyangeno kina kitegeeza kiti kisoboka kubanga kumwona zisonga zebumasaba mwesizana babereko hangolo bano kina nga nakubanga mbasimako iti mwanyira nabi kubanga mubere nafe indiko nibagali nabo no kina bamulangire mikilo akolomati abereho kina Entebbe ku airport ati ono bomba Ronald ati mwanyala nabi alikukubonera ku Entebbe airport menu nesa akulizire program eno kina online ubugisu nation ati ono kina bamulangire mikilo akolomati mwanyala nabi zero muze kimasaba ati byoza nabese mukukola byegamani ni Dorini Mutuwa ati mwanyana nakubanga muri Elgon FM mukuliza mwesizana abachesereko nyawe no kina pakendi runakolokuna nekuvenga kwiramo nga kwiramo kusonga zenyini ndi zepalo ngani kubanga igenda Yes, SMS zana babo ni balayi bali ku Bugisu Nation mwanyira nabi kubanga mwasapotingire program ya mukubangeza mumuni erema kubisa setting ndi lokuna kuza kubanga kuba ni episode number 3 igikiro lokuna rulo bitoli kinako ni episode ya soka nga kusiria zisonga zimechina kale mbakubisa seti ni lokuna lulukwirako kubeho nyine kusobesa kubanga ganika kusonga zewa masaba zimechina kune kutikitereza bo masaba befe isaininga out sasa bananga polo. Yes. Mwanyana nabi kubanga mgana Bugisu Nation. Keep subscribing to your channel okuba bigana nabi sinza kuyongera kubanga imbalete zagira.